mau tok mea mai ki he hiwa koia tawa ke toto o e whangatapu. Ai a ko e hiwaini na e whao e Kerry Pasina Lawaki ko e whamanatu o e whoaki mata i tohi koia o e tupautoa. Ai na tok whahoko i University koia o Australia. Kokori ke u whatapu atu ki hau eiki ka ma haa matapure. Whatapu atu ki he tonga pia mo e vulangi kotoa pia ku mo whanonga mai ki tau POLOKALAMA anga maheni ku atu i he wike kotoa pepe me heni. Aia ko e POLOKALAMA TUFUNGA FONUA alo au. Aia ko i heni i he pongpongini, i he hoatani, ko i heni pia mo PALOFESA to e tā SIOSIUA LAFITANI ke whahoko atu e tau POLOKALAMA i he ahoni. Whataonga pia kua ngerei atu ki apina e tau POLOKALAMA. Kataki o toki share atu pe, he tau ngahi POLOKALAMA ku whahoko atu he wike kotoa pe, ke inasi ai mo e kainga tonga kotoa pe, ku i he ope. O ku i he hoatani whoki ko whiwhia ke tautale rei a PALOFESA LAFITANI, malomo e te mao e ahoni, pia malo ke tuk taimi, ke whakahoko e tau POLOKALAMA ko ia, ku atu whakawike pe meheni, ke lava ke tau inasi ai mo tau kainga, i he ngahi talanoa ako, ngahi talanoa wha politika, wha sosiale, o ku lava ke tau o atu, i he ngahi POLOKALAMA kotoa pe, ai tufunga whanua alo au, pia me he on media me heni, pe he whoki he University alo au. O ku whawhiawhia whoki tau te au mai ke he weekend, PALOFESA, o ku tau kei mau pe mo ui, kei la pia whahoko tau POLOKALAMA, pe keke ngata ai ka o ku tau kei nofo pe i he konistuto ne, tau kei hoko atu pe tau tala noa i he konistuto ne, hange koia ku tau whakatokanga mo whakore ke kakai, kai ngā tonga kuna whanonga ngai POLOKALAMA ke tau wheao pe, ko ngā ke tau tala noa i ngahi whatwhanua koe na i whakahoko e tupo uluaki i he tau konistuto ne, he tau walufitu ni ma, pe lawa ke tau whatonga iai me ngahi liliu, ko liliu ki muini i he tau konistuto ne, ka i he tau tala noa koe ke konistuto ne, lawa ke mahino i ngahi mea lahi, ko hi ngā ki he tau whanonga ko koku whahoko, me ngahi mea whapolitikare ko manako ke ho tau kainga tonga ke tala noa i he ngahi ahoni. Whewheha ke PALOFESA LAFITANI, whewheha ke family pa me ken pera. Malobi to tonga pe ko malmalo atu i he talamalo e fonualo tu mo ako kai atake hoko atu ai tau POLOKALAMA tufunga fonua lo au pe mo VP o ena ko fatawange pe tonga o ko ngolele atu pe e ko hoko fatungia pe me heni Koi ia malo bito ko e o mau lele pe mo family pe hange ko me ko ni na e fo i hiwa ko ni o tamasi i primis kalauni tu bodo au karala fa hiki ki he ne mai mo ako ko e ngongo mahoinga tumutumu akia o ngongo i kainga e tamasi pirimisi ke pelani e tonga ko tobe ko inga ko e kuna kafa ko ia ko ne whakahoko i he mala ako pe ko no whailonga master o waia pe ako whawhiawhiai pa ko e toko atu e tau POLOKALAMA e lo au e tonga whakaikiki i a hou a taha i he tu apure lulu ko POLOKALAMA makehe ia ki he mai mo ako e tamasi primis kalaunia tu pouto alabaka. O ku mau lelei pe heni e ku lawe i pe tuku keheange New South Wales asene o ku alupe ki he toi koviange ai hiki to ai mafola koia ai COVID a Delta variant hono ui whapapalangi pe aku i kai ke aha whakailonga lele ia i ene alu i sene e tonga ko mea ko mahino mai me he tawhaaki ai o health porque mo lele o a ope ke pure anga New South Wales mona paremia mo kau fare i a federal whakaluk fua
O ku lahi ai o noa ia holo ai kakai e tonga mako no whakale ai e taha. I he lolotonga ai whetaputapu i koe ni New South Wales pa mo sene. Pe aku mei ko e ngai community, pe ko ngai matakari o kulahi a e nau feo i e nau ngahi o wau whakae sosiare, whakalotu, whakahap, e kawan moe kawatonga moe hafua. O ku kau kia e tau matakari, o ku ikai ke nau whakaongo-ongo, ki whakatokanga moe whakamamafa, ai ngāhi whakatapu-tapu koe ni o COVID ni South Wales, nau hanga rewa e ikai ki i whakamau hifo ai kakai, o nofo pe ki he o ki ngā ue, pe a omi o nofo i api, i fo i wā i kā koe ni, ka ua te whai hola whakawheo. He o ku mawhola wā vea e me ahano o mai, tāpuni whuke ngai kalapu, tāpuni ngahi papu, tāpuni osmahina ngai public places la lai pe heu close down. Ko mea kou kei whai ai wheo hia ko ngai wheo hi holo i tua whaka community. E pa ko o ko manama si e ku mui a mea ko nina o ku kau ai ho tau ka inga tonga me ka inga moana. Ko hinga he o ku malohi ai whahinga wheo hi pehe ia ki tau tolu. Tika ike o mao hawhakai ki ke tua ka kai tonga me ka kai moana e Pasifiki New South Wales ko e hae tūkunga o ki ai. Ka o ku asimai pe o ku hange pe o ku kau ai ka kai tonga me ka kai matakari i he ikai ke muia e mea ko nipa ku tu whatu tā makire wai. Ko osi owa he ta hawhe tupu nau tolu ko nau puke i he COVID pa kua a tene kau mate maha ko toko nima. O ku ikai ko ha me CEN ki he mau nofo he ni, o ku whae ai tokanga ki ai, me heni, pe ka pao e hao mai ka ki mau tolu, o me hoa tolu foki mo konga, pe koe hoa tolu ai hao me i sene ki mau tolu. Pea oku te eki ke asi ha mea i ken pelani. Oku nai hoko koi he tau ko si COVID na e lere i New South Wales pea mo Victoria na i kai peke nai taha pe maha pe na e ua hen pea to e mate i whoka aku. Ka koe tu uia koe i he o tuunga o weekend ni a ki mau tolu mau kei mo moko peo mau. E aka te whafoke atu tonga maro. Ai aku mahino mai e PALOFESA koe hau koe ni ai COVID-19 ni he whahinga tuunga koe ni kui ai mo hingoa kuna whahingoa aki mo hafua. O ku whamana wahea nge ia i he no molo koe na tau laki sio ai i he no talaki koe tau ko si e kamata mai koe ai COVID-19. Ai ako ne hau ana dai ni miu te fu malohi ange ia he koe na ko kamata ke hoko e mate tau seo peki fis ku o lahe malolo ai. Ai au to ki i whamana wahe ange tu koe ni ai COVID-19 pa whia mau i ka inga ke na utalanga fua au pito ko hinga ke te ria na si i wesi ai hani i he mahakini Iyo koe teo rā whoko e ni ai Delta variant pe koe whahinga fo o koe ni. O ku pehe koe hao me Britania pa pehe koe hao me India. Ka koe ene vave ene alu pe malohi angi. E koe ai whahinga na e si huhu o ku hao pe ai whahinga na e si huhu o ku toi maupe. Ai a koe ka koe whefu siaki e nia koe mea koe ni o ku whainga ta au pito. Te watu e ku lawe koe ni koe ko Britania e ahoni na nau ai koe day of freedom, koe aho e tau atai na koe ka ke nau tue tokanga nau tō ki he ai whakataputapu. Restriction to o ia nau tō. Ko nau pāhia nau tō he mate pia nau pāhia, seke ke mea o whakatupu he mea koe nika ki tau tō. Pāhia nau tō he lahe mate mo e nau whenga koe peke o se alu ai Delta variant. Mo e hae tō ngāhi variant whahinga ke. Pia kuna wau ke tuunga,
Ko paremia ko o Britania na ela hape ne vehala ki ana ya memehange ko Donald Trump Palestinian. Fika wak mo COVID. Ko kuhingan fika wak mo COVID. Pagwawan ke tuunga ko talamaya ko ahoya o tau ataina ke o te faha me ai. Me hoko ya ahon. Ko na to lu e fatap tapu. Alu pe me ai ange ke faigeri hakakai. Aya ka ko uhinga ke lava o lere ai ekonomika. Ko foi whianganga he ni, ko whianganga ai ekonomika pe mo ui ai tangata. Na tau hau, na whai e whainga ke whasisi i hifa lere ai o business mo mea wha ekonomika kai whainga i e tau mo ui. Awen ke tuunga koe ni ko foi tāsi pinga ko mai Amerika pe mo Britania. Te whiro ki Britania weekend kala mai e ia. Koe ahone tau tai nā ke te popula ta hea ke whakataputapui. Hawa o business mo hafu tau. Alo e tau tolpo kai hae mea i kua ngaka ke peke lere business ke alo ekonomika. Sai koe foi mea le vai o koko. Tau whiri tau tolu he lere ekonomika mo business ka e to elahe ngai mate. Ayo ko kuhinga koe ku pehe whaingata. Peko e tau ta ofi o ta ofi hifo ko inga kai whinga ai mate ke holo. Ka koe nau tau kei whaka Britania na nau whiu nau tole ta ofi ko uhinga pe whoki ko na e tō mui e nau ta ofi. Pea koe taimi kou tō mui e ta ofi hange koe nu hoko New South Wales koe resonia kou ka wakam. Koe taimi kou o ku tō mui ho ta ofi e le vai mate pea ko uhinga koe ke taulawa mo ui e aot ke poini hange ko Britania he kai te whahatokanga ke mate lere businessi mo me atau alu whakataha ipe ko uhinga ka pau te tau kei whataputapuia ipe te tau mate au pito he kai ke ahato business mo paanga mo mea ke wharere fonua. Aya koe ngahi whiri whaingata. Aya oku i kai ke tire mai whiri. Aya oku o kai ke aya a eipe ko pi ka koe whiri le vai o ku palatox, ai koe ko whianganga ia o tire ma. Aia ei mo pi he taimita tau pa koe hape mea hoko ai pe tau alua. Me tau au kia mamani. Ai ni au ku ko sene, na i toton ke nau tāpuni pe i he kamata i he whaulaki wike ua kou kamata hano mao e mea. Kai tuku pe foke o se wike fia, pe tāpuni ko ia ku tō mui, o sto mui a ku alo e mea. Aia pa tu fatu tamaki ka ki mautol ko fonua lahi pa ko kontineni lahi ta haya ki tau tolu heni ko Papua New Guinea ko fisi ena o tu fatu tamaki a tonga ko fisi ki he matapa o tonga o tau tu te ki ai i hanga e tau alu ka ko hanga ia ai o tau alu e mamania e hanga he COVID ta hiva o li liu e mea ko toa pe whekawaki mo e tau mo Ona. Tau whawhetai pe tonga o tau ke mo ui. Tau ke mo ui koe umea koe no ku hoko mai, koe ne hau pia nai a mau. Kuke toi ilo ia koe whawhikusen mākia pe te mo ui pe ikai. Mola hia pito palofesa koe ai ku hange a Britania ai ahoni koe nau aho tau ataina koe wha tau whaako sio akapulu pa koe ala tu pe ko fiu pe fa ko feinga a kai pe puluki o lunga tak ta kumi ne mo u ye Taki ta ko me ai ku hoko mai ko me ai o ku as mai sai tau alu pe ko ke te fa ai mask ya mo me ai alu he transport o kuna hanga na to ria fa ata ke tau ata ko ke fi ai ho mask ho o mea ke o fofonga, ke o ihu mongutu pa ke hanga o puti don. Aku pa koe ke te aia whamama whaava mo ngahi whare kai mo hafu asimai mo mono kato anga yo na ia lere fu whare hula aneu. I he hau he mawongongo. Koe ahu ia he tawa taina. Ka koe mea koe ku tau ilo me mea koe ni. Koe ahu koe ni o kumaka e Britania koe ahu he tawa taina. Koe aho, e hula wafe pe ai puke e ne asimai e kaimta tau koe ni Britania. Koe aho ia e to lahi ange ai puke mo e mate. Ko mea kou wha mamahi e tau alo e tai mina mamani.
Ko mau ki motuina no silani siwa ke ilo pe foki PALOFESA ko o ka ke fu lai fe. Ko ki asi ko haki I ka haki COVID-19 e ua pe taha pe tolu. He community ko mau loka ko mau au ke fiu hono toto loko mau tolu. Ka ko mau siwa tu he atalahi. O fu sai apito ko nga mau hao ai mau ongo I malu ai. Koe ke te tuang ha taimia ke tō mui ko ne asipe koe mea he community ko ne ki asipe ko ne loka ia he pare mia ai feitu ko ia. Ka rewa ke sai ka ku tau whamalo pe ko ngā ko tonga. O ku loka tutu hoa uawha 24/7 pe whoka tonga ia. Loka po tā mo mea ko toa po epe ke te whakaata e tonga ia ha whato whainga maari e ke hu atu ai mahakini ki ai. Tau tau whatawange pe kei nofo pehe ai pe o ana ahu ki tonga ko ngā ko tuunga kunau ia e tu whaka awhange ia ko ngā whaka tunga whawhai tō o mo ki tō lahi kakai Ia e ko tau wakai ko ni tonga. Ka pau o ku pehe ai ngā ai whonua lahi ko ni o ku iai nau health, nau whaunga mo I le leo ku maao. Ko nau paanga o ku lahi. Ko nau mea ko toa pe whaka teknolosia. Whewhe ai ai ngāi whonua o ange ko ki tau tolu ai I tonga. Pea tau kamata ke tau mātā mo tau kei e mea hoko I whisi Papua New Guinea. Ko ke mauto ilo poka hame ko hoko ki Papua New Guinea nai o silere lahi. Au pita pa whai e tokoni me. Ka koe tau wakai atu koe taimi ko o ku hua. Hanga ke ngāi whonua koe ni Afrika I taimi ni ko India. Ko Saudi Afrika o ku fu whaka ofa e whaahinga e tangata ia I he mea koe ni. He ko tau poto, ko e tau teknolosia, ko e tau ekonomika maalunga mo e hape mea silai se ko tau hanga whau. O ku whaka ofa katoa e umea ko ia I hu mai e mea koe. Mea na I kai ke amanaki. A e kuonga koe ni, mo senturi koe ni te tau whianga hangai, pea moha maki whakaauha whakamana wahe pehe, o ku ikai ke asimai ha maama me he mui o e tānolo. Ka koe whaunga kona whai e nusila. Koe whaunga rei tahaya pea nā mau whai e whaunga koe a pea ku ngā ue heni. Ko New South Wales heni ku nau ka e tokanga ki e whaunga tatau koe na mōwhai. Ko Victoria, tu o whihani na nawa o lawafe kau pukena e lawa pe I e whaunga ko ia hono whai e whakataptapui. Nengo na hanu pe mamahi e kakai. Ka koe e lea tonga koe le soni, po koe akonaki ke mea koe ni. Koe ne hoko mai pe tau whakamau mo whakataki. Ia fo I wā I tā, moha tā I wā kai whai e ngā ue ature anga. Ka pau ko hapure anga ku nau hu mai I he tā I wā totonu. Pea ka wāpure ko hapure anga ku nau hu tō mui mai. Mo I kai ke whai mo whainga hange koe whaunga kona mou whai. Pe te tau inu rewa he whanua koe aho no nunua. Ai nia kua hoko I Europe, ke nau toi ilo nau. He koe whehui koe tau atu. Ko wheha toi poto e tangata ke ne hanga solo mai mea koe ni. Ko tauri ki ai o kui kai. O kui kai. Koe malo pe ngai whenga kau toke tā, ngai whapaanga, ngai whatotoro. Koe kau saini si pe, o makatuunga mea e tau mo ui he ahoni he COVID, he tau makatuunga katoa I he whatotoro kunau whai. Totong ke tau lotu I wha, koe tau wha lotu wike lotu koe ne kau taki mo mea, totong ke ai e wha wike lotu e kau saini si, o nau tolu, nau wha umai o mea koe ni ke tokonia tau tona tau auha katoa. Mone apito. Iko PALOFESA ko weekend foki ta hoko atu pe ta tala noa I he tunga ko ni kuai ko ni stuto ne. Ani ko na tangata I he wiki ko osi pe ko reatu ko he whainga mare ko ni ke ta alumo ke ta ko ni stuto ne. Ka pau ko ke te ai ha mea ke e te ke manatu I ke ta tala noa ki ai kia mata. Aloha pita tonga usa ia ke ta hoko atu ki ai. Ia koe nā tangata I he
Porque disse aí por na e. O talo ni ke kupu fa wa tonga Koi. na tangata i kupu fa taha. Ko mea ki mua ke ukamata ko whianga o whakakau mai ki e puipuitua o e ku studio e whare whamawhora atu ko enpe me lo au. Ko ene o kou ki mare e ki he ko e tā o e kau tangata o kou pehe ko e kau tangata tu ki mua ia e malai a ko i senturiku o si. Kau tangata mo ui whakaike te mika. Kua e nau ngā kehe, kua nau ngā mālohinga, kua nau ngai baianga whakaako, ka koe kau tumu o e mala e whakaako whakaike te mika. Pa ko uhinga ai ke ka kaina nau whoake nau mo ui ki e whakatotolo ata ape aia o ku taki mua aia e toko tolo koe ni kau toi ki foki ki he ke whaatalahi ke mo mea mai ke koe ke aslereia me he zoom out. Aia ki hoku tua, hange mo mea I ko whaiwhekau toke tāseo ne lātu kefu. Ko e tangata e ke te mia ia na nehanga o whama opo e tau konistu tone o tohi ake a hono toke taa I he ma university koe ni ai Australian National University wa FONUA seri ai ken pelani. Pea o ko mo mea mai ke ai ko whaiwhekau toke tāseo lātu kefuia. Nā ne tohi konistu tone koe ne whama opo koe ai o ko utala noa atu ai. Tawalu whini maa. Pena ni hanga wha popo he nā mowete tau konistu tone o maha nunga I konga lahi mei fisi. Nā ko hanga whakakau mai tonga he ku mahu inga I he awa koene e tanga aue. Pea I hoku mata u ko PALOFESA futaheluia. Ui kai sola ia ke hataha. Ia nā ne kaunga lahi mai ke hano te ke e whakaukau o e tufunga FONUA whakapolitikare. Neonga nai kai ke hoko e tonga ni ngahi whakaukau lahi ana ia he na e lere aki I whakapolitikare ia he ngahi uhinga maulalo na e whai e kau whengariri whakapolitikare. Laha bete ngahi whakaukau ia futa na kai te kai ke whakahoko hamea ia I e liri whakapolitikare. Neonga na neanga te ke I mai ai kalofia mako ia. E I hoku he ma ko PALOFESA e peri hawa ia na e kaua e peri hono lere I mai ai whakaukau e tawata ina I tonga I he ngahi tohi whakaako. Ai a koe. Pea mo ene hanga whainga ke o mai ngahi whakaukau motua whakatonga ke siofia nge I hono anga no ngā oe aki ka ko ki hanga whaas mai kai tuku ke whoki mai ki he. Ko whamahu I ngā e kau tangata ko ni. Ko sanula atu kefu mo PALOFESA futahelu na aku wa awhi au pito whakaako, whakaewheo, whakasosiare mo ki naua. Pea ko e peri hau ofa na ai pe e ku wheo mo ia ka nai kai ke fulahi e ku wheo I te wa awhi mo I tangata ako. Ko ia ka nau wako katoa, mea ki nau tolu me toko tolu koe ni. Nau wheo I wa awhi au mo e peri hau ofa I he ku whaafou ia PALOFESA futahelu pea mo hufanga PALOFESA a Christina Mahina I ko naua na e wa awhi mo ia Ka te whoki mai tonga ke hoka te tau POLOKALAMA. Koe kupu whaua e konistu toni ka walu fitu ni mā kowhie hoka kia e kulawe. Koe tu I, o tala mai he kupu koe ni I heni, koe ke umau pe koe whiha ia he kupu o e konistu toni o e aho ni. O koe tala mai koe tamatu I pe o ku ngofua ke ne hanga whahoko ai ngahi tarite pe mo ngahi FONUA muri. Aia ko ia pe ke ne whai ai whamooni ai I he ngahi tarite. Malawa pe ke whahoko e kau minisa mo pare mea e areaka ko ne taimi ko ke a whangatuku ai koe tamatu I pe. Hei kai ngofua ke ne hanga whakahoko ha tarite mo a FONUA muri ia whaahinga mea o ku whepaki mo e konistu tone mo e lao o tonga.
Ko uhinga ia koe na I kai ke o kusiai e utarite na e whakahu mai, na I kai ke hanga he tamatu I o tari, he kuia I ngā hikonga ai, o ku whepaki pia mo e konistuto ne pia mo e lao o tonga. Hange koe ni koe hae mea koe ni ki he totonu ai kau kei mo me ai. Ngalo e mea koe ni na tau whenga pure anga. Sitoa. Sitoa. Ai mea koe ki he human rights koe ia. Wha pe ai whakaukau ia koe ia tari wha demokralat wha maman lahi. Ai upoini koe oange totonu tatau ki he whahinga kei mo respieni o tatau pe mo utotonu ki he tangata mo whewhine o kuna mari. Koe tamai matai ai taha sitoa. Koe taha koe ai ke tatau ai totonu ai hoi whawhine mo he tangata he mea kotoa pe. Koe hulo ua tu ai ngototonu koe ni e sitoa, ko whakatata ki pe ai o ngototonu koe ni whaka e human rights, whahinga totonu whahinga tata. O ku hua tu a whepakia mo e ukonga ko ni suto me mo e lao koe uhingaia, tara mai he kupu koe ni e he kaike ngofua ke hanga he tu i o whaka ngofua hau tari ke pe. Koe ko ngā hua ia se te suraki. E kai ngofua ke tu i ke ne hanga o whetongi ai o whaha haliliu pe whetongi ai ngā whakaukau e lao me ko ni sutu tene ko i ngā ke whakaai hatari te mua FONUA ta e loto ki ai whare area. Soan? Ta taupe me au whai e tu i mo me au whai e he pare mia mo e kabineti mo e whare area mo no sea. He kai ke nau hanga furi a mea e whepaki mo e lao mo e whinangalo e tu i en mais vesa ta taupe mo e tu i ki he ta whaake taha. Koe ke ui lohi hono whakarea e aho ni ka koe whainga whakaukau pehen. Koe. Ia koe tu i rewa I he se tes whaosi he ni. Koe tu i pe kua e ne to tonu ke ne hanga whiri kau whawhawhonga ki muri. Ie tu ai foreign policy, ie tu ai department ki muri, ai aku kei whahoko pea e tamatu I e ahoni. Pea ko pau ke ne fōua, I ngā he kupu e laona ko staranoa ke ai ke oa e whiriwhiri mana. Koe, taue ka mata ai form of government e ko ngā ua konstituto. Koe tau haweni me he kupu tolu tonga, ke kupu wha ua. Ka mata ko ngā ua o ku nofo holo pe he tamatu I whare alo mo nau mawhai mo mawhai ai tui. Koe ukupu lahia I he taha walu fitu ni mai ko ni stutone ko ia. I he ka mata mai ai ko ngā ua part 2 form of government o ku nofo pe he tamatu I he ne hao me kupu tolu pe mo e whare alo mo e anga ai mawhai. Pe te tau kei hoko atu pe ai koe no ku kei lelelere atu pe ia alu mai ki he alu poa au ki he kupu whahiwa pe koe kupu ni manoa. Pea I tau toki alu atu ai ki he whatato ko ni pa mo e kabineti ka koe kupu lahi pe ako ne hanga tala mai e ako naki mo le soni ka tau tolu ai uhinga o kulahi pe hea I ngā hi kupu koe ni he konga ua tau lere mai me tolu tau ke iha o pe nofolo pe he tui. Whare alo, mo e tui. Koe uhinga, koe mawhai pure, mo e mawhai o I FONUA o ku I he tui ai sovereign power. Koe. Tuku ke ai mawhai pure, political power o ku I he kai koe whatato ni kabineti whare area pea mo whamawanga pea mo umawhai ngā ue koe I he purea. Ke te whawhoka tonga koe tau kupu whawai. Koe. Aia koe kupu tolu hiva ia o e kodi stutone koe ahoni. Okay. Kupu koe nā whawa ke o mai, aia koe tolu hiva ia he tau
tu ko he tau konstituto ne he ahon. O ko tui o tatau pe ai ngahi I whakaukau ko toa koe ni kuke o mai I he kuptolu hiwa. Ka konga pe taha ko usohifa o kupuria me ai. Ia. Konga koko tari ui ki he wharearea. Peko hai whainga whakarea ko uhinga o kukua pau ke tari pe loto ki ai wharearea. Hange koe na ke ki taranoa mai pe tono ma uai. O kau koe ki ha konga pe he I he kupu kone he tainimi. Ia, he kai ngō fua koe konga koe ia koe konga pea se te sura ki. He kai ngō fua ke ne hanga o ni liu hanga ai whatongia. Ka e kau mai ki ai loto o e wharearea. Ia, ai ko foi konga ia PALOFESA o ku kai ke o ku to'o me he tau mea ko he ahoni. Ai o ku ko foi konga pe o kai ke ngofua ke ne fai ke ngofua ke ne fa tarite o ku kehe me he lao a pureanga ai. Pero to nga rewa no fai tarite pe mo no fili ka fa fofonga o ku he mafai pe ia tu I mo no liriu ki na to. He te taalo te pe ke ta bakai ki ai pe ku ai hano tāpuni mai ai fo I kupu ko ia. He kuanga koe ku bakai ki ai o ku I kai tō tonu hono tō. Koia. He ku toi mamafa nge ai, o ku whawawha pito pe ai ne whakahoko ai tarite, ngai tarite ko tō pe ke ua whianga hangai pe mo e lao. Pe mo ngahi lao. Pe aku sai au pito. Kono toi tānaki koe ki ai ke oua na ne whakahoko moliliu, o whiangangai mo e loto e wharearea o ku mahu inga, ki hono whakangatangata ai mawhai pure o e tu I he fo I kupu koe ni, o e tarite mo muri. Ai a ka koku uhinga, ko ku pehe, o ku hala na e hala hono to o. Tuku kehe ka pau kuna tāpuni ia I he ngahi kupu ki mui. Ai fo I poini koia, ke oua ngofua hane ririu ai u whatongia o whepaki mo loto e wharearea. Ka koutu I pe mahalo o kia hanga kupu ke ta whanonga atu e ngai kupu ouha o hanga o mai o ku ikai ke. O kune hanga o whetongi. He ko mea ia ko whatonga I he taha o hao koe ni o ku whaato me he ka whetongi me he ke whakapotu tataui. Pe ko hono to o au pito kai ai e mawhai ia o kautaki ke to e whakatiki tato atu. Ko liriu ko ni nai whai he wafi hongo fulu. Aki fo I to'o ko ia. Iyo. O ku iai ai fo I tila ia ai uhinga hono to o mahala o ku whetongi e ha kupu. He koe mea e ko whatonga I he taimini. O ku iai e o mea na e nai hange koe nai whahatila ke ai e kai tāpuni e pe koe to o e kai tuku hifo e ai mea koe pe koe ai e ke to e whakarahi aki e. Koe mea koe aku asmai ka te hau I he tanga ngau mai koe ke koni stutone koe o e taha balu fitu nima. Pea oku ikai ke pehe ia oku mahalo ku hala pe ke tau pehe oku kovi pe koe ka koe mantui foko mea koe niu koe ko futohia ni he vani ke hao neongo ko mea eni me tataki mo hulu ki tau toluka ku kong tau ke tangata pi ka e hoko ai ko mea koe ko ke mare ia pe au ia tau whahau Ie kumbuia ene ngā we katoa wau ke konistu tone he koe konga lahi ai nane whainga ke ua to ia I ha whaka wao ha mawhai o hataha o au ki ai. Neo nai asimai koe mawhai lahi a pito I he mea koe tuki, ka nane toi hanga o whakatoka I ngahi o hau kafa mo la lawa I ngahi toka ke ne hanga peo puke ke o ua whaka wao. Ai foi lea ko ia. Ka paupe e aha no mawhai lahi ke whaka patonu pe ki he lao mo e konistu ton. Oa alo e mawhai ke alo hiri whakia
o tau siwa tu hange koe ha tumu o ha funiu e he ka mai mea a mawhai. O ata pe ia te ia. Yo te mahalo ku o mahina whikonga kupu ko ia ke ta hokotangi ke kupu whātolu. Koe kupu whātolu koe mea ni whikawaki mo e mawhai whakarewe o e tui. Koe prerogative ke hanga he tui o tari mo ne hanga o aia koe whuirea ia ku mahu inga e tonga. Whakakonistu tone aia koe whuirea na unga o aka nai koe mawhai koe whakapure whakaawao. Koe whuirea ta koe pure whakarewe. Koe whakarewe o ku ngā o aki a liliu ko ia ki he prerogative koe ne tui. O ku iai hono mawhai whakarewe te tatoki sio ke whakarewe mo e whakaawao. Hona ke. Pea ku te erewa mea koe sovereign power. O ku ke sovereign power me i ko whakauhinga ia. Aku me prerogative pea mo e tiki data power pe koe authority. Ai mawhai whakaawao. Whakaawao, whakarewerewa. Mawhai apure whatau tahata wata aina. Ai sovereign. Ka koe taha ue ni ki heni. Ko prerogative power, ko mea ni aki wake whawhekiki ake kauloea. Angi ko nare son tupou, ko mawhai, ko prerogative power, ko mawhai whakarewerewa ia oe tui. Hange koe na ne hanga beteki ake whareareana tau stanoa ki ai. Ia ngā ai kupu ki mua. Ko e ni ko mawhai whakarewerewa, ni toi whakahu mai whailea prerogative. Ke ne hanga o tari, mo ne hanga whamawhai i ha minister, me ne hanga o atu i ha ne tohi whamawhai ki e wharearea ke hoko ai minister ko ia ko e o whanofa minister ko ia. Ia mo ngahi mea, o kone whakaamu ke o atu ke wharearea, ko ia ngai ne whakaukau mohonoloto ki ha nange kone uto wholofola kone i ani nai toku ose he tauni. I whaawa wharearea. Koe umea kau whamawhai e kupu atolu. Nai e ne o tō wholofola pehe ki mua ko e me whatokanga ke whakatotolo ki pāka pia mo tutu i he kei lau maari e pare mia sa malaki spohiwa. O whai ka atoa ia he kupu whatolu. Pia koe umea ia o ku whaingata ake tauhanga mau ai tu i koe ni i e ku wakai ke te ia talo ne hoko ke talo ni o ku ne whakahoko maha ngahi mea i here ngahi tu ni o ku i tua me he kupu ngahi kupu lalahi kone konistu tone. He koe tau tānoa peheni mo e tau whenga ke wawanga i ai ukupu o ku asima i peai a ene whekau aki mo e ngahi tō wholofola mo e ngahi tu uni ai tamatui o ku whai ka atoa pe ia i e loto konistu tone. Pea koe tamatu i koe ni kono mālohi ngai au o ko wakai ki ai o ku ne nofo i e konistu tone, o ku ne nofo i e tala FONUA, o ku ne nofo he lotu, pa ku ne nofo he ako. Tuku ke ange hono mawhai whaka commander in chief, i he mea whakautau. Ai a koe mea i ko whadonga e tu i koe ni. Tau whemaro ke tau tokanga o bito ke tu i koe ni he tau whewha uhi moia. He kunofo maia he o mea te fito koe me tatake e tau mo ui. Nai tu hia nai mālohi pe e whita whaaki koe, mālohi whita whaaki koe, ka kai ke whu mālohi ta whaaki koe. Koe tu i koe ni o me pot tatau ene, koe tau ki iawa pe ki he kuhu mai. Koe tau ki iawa pe me he kuhu mai ne tau wholofora pe ko hane foi message mai he ne o whaiwhatongia lalahi olo e whonua. Ko kaurere tau whawhita i tau mao hatu i pehe o kui kai ke mālohi peha fui ta whaake taha pe ua ka me ke mālohi ai koe tau lama haura ngā tau
tu tau feturu hola pusi mo ko mama tu ako kaki para politika Ona. Ke tu fuga ai kupu ai ko kupu ni mahal ko kupu fataha ni he I he tau ko distu tone ko ahoni. Ko ia au ku o mai e ko ngai mawhai ko tu I. Ka ku asia he ni ko mawhai e tu I ke ai hono hua wha ki he ngahi lao. Au ni da mai pe e ko tu I ko pure e ka no pere ka ko tu pe ko ma ko kupu ia o ku me ofi he kupu ko na ku ke tala noa. Ko ai ko fika fiha ia ka saki tong. Ia whataha ia he ni. Okay. Ai au kai ke fu pa o po tata mo mea wharea e kupu ko ni Ia, o ku e kupu whataha ia, ko kupu ia na toki, na whai liriu ia ko ki he kupu ko ni I he wafi hongo fulu. Kawen he u kupu na I kau hono tufunga ensini ai, I he wafi hongo fulu. Aia ko asi ko tu I ko pure kau no pere, mo kakai ko toa pe, tapo sino tu I. Ko kupu wha ia he ni. Ai te ki tau ki ai, Ia o ku hoko mai e mea koe na koe tala noa ki ai. Ai ko ne tu. Ai ku whakatoki e kupu koe ni in some ways. Ai ku tokanga ha foi kupu o ku ave kupu ko na I he meta nimi o whao ai. Ia, o ku paupe e ku pauke ase ai ne hanga o tari mo whakamawhai I ha minista. Ai ko kupu whanoa ia. Ai ko kupu whanoa ia he ni o pehe e tari e he tu I e kau whafofonga o ngahi pure anga. Pea ngofua ke te ia ke wholofola ke whare area. Aki e ne tohi a ngahi mea o ku kau ke pure anga. Me ngahi mea o ku whina ngalo ke nau tokanga mo area ki ai. Okay, kai peki ke si ai. I konga urake o se te si. Ka ku aia koe kupu whanoa e whatolu ia heni, Koi. Ai mai koe kupu whanoa e whatolu ia hena. Ia he koe whaalea mai koe ia o kupehe he konga urake kupu whanoa koe kau whafofonga me muri. Ia, ai koe kau whafofonga me muri, ai foreign ministers, Kau whafofonga ngahi pure anga muri. Aia ku tu hen koe public ministers, aia ku liriu hena koe foreign ministers, Foreign ministers, Ia. Aia mahalo koe public ministers hen mahalo na uhinga peke foreign ministers ka ko pehea koe tau kau minister tau tolu he kala mai foko public ministers. Ia kau sai pehea koe mea whakafo ilea ia ai koe foreign ministers. Okay. Aia ku tatau pe koe ke fua mea liliu lahi ai I kupu whatolu me kupu whanoa, Kata hoko ke ku whawha e tonga ka pau koe ke a mea te ke whie koe foi se te sura ki ena na ke sanga whahoko mai koe sino o tu I se te sura ke ku whawha o ku toputapu. Aia koe mea ko ui koe mawhai topu tapu, Mawhai topu tapu, O ku uhinga ia koe ki tuku au mai tu I ai laine me aho I tu ko ne eiki ko tangaloa I matupu ana e hifo melangi. Uhinga ia ta. Uhinga hono wā he koe tui whakaristiane ia koe pani ai tu I pia melangi I tui whakaristiane mo lot si una ta o tui pena ta o si lawe ki ai ki mua. Aia pia koe uhinga ia koe o ku topu tapu ai tui. Pia koe foi se tesi mahu inga ia tonga. He ko hono tamai mata. Koe ne hanga o hike tu I ki o lunga I he mea kotoa pe o tautara noa. Koe foi se te si ukuloloto pe ia te ia.
He katoa e foi se tesi ko ia e aluhifo e tu I o mawhai tatau pe I he re volo ko kui ai e ki paremia. E aluhifo pe ia o politiko pā o mawhai hau, whakaetoa mawhai hau whakangā ue. E koe whakapolitikare. Mawhai pure. Hau, mawhai pure. Hau whakangā ue, hau whakaetoa. Ka koe fo I se tesi koe ni, o kune hangare whakamawahe e tu I ke mawhai topu tapu. He koe tau ke te whito I moe tu I he tu a konis tu tone, moe tu e tala e fonua. Konis tu tone, tala e fonua moe tala o e lotu. Koe tala e lotu ne tala mai koe tu ina e pania pe mehe o tua ko si hoa. Koe tala e fonua o tala mai koe tu I, koe hako ia, hako I o tua ia mehe o tua ko tangaloa I tu matupua. Koe maoni moe loi e ngahi mea, koe whehu I kehe. Ja koe haurewa ke konis tu tone, koe ne malawa ia ke alo e tu I o ange ki ai mawhai whakalewelewa prerogative, pe ange ai mawhai sovereign, mawhai o e pure tau kaha o e tau ataina. Sovereign pe mo prerogative powers, o ku o ange ke tu I ko hinga he o ku topu tapu e tu I. I he tala noa koe. Pe tu ponga koe I hene topu tapu e tu I. Hoko marewa se te siwa. O ku ne pure I ai kere, ko ia o ku pure ki he kere. Ka koe ne kau minista o ku nau whakahoko e whatungia. Pure he tu I e mea kotoa pe o ku I he malumalu e ko inga he ku topu tapu. Ka ko hono whakahoko e whatungia au whakahoko ia e hene kau minista ko ia ngai. Pe koe lao kotoa pe ko pau ke paasi mai e whare area. O pau ke a whangatuku aki ia, ano whakamawhai aki ai whamaoni huafa ke e tui, ke hoko koe la. Aia koe tāri a koe ki he uhinga koe tui e o whamaoni ke hoko e mea koe lao he koe uhinga koe tui o kutopka. Koe losik whakakonistu tone whakae lao. O kupehe koe uhinga he o kupehe koe uhinga o kupehe. Pea o kupehe koe uhinga he koe ikuna I he tau. Aia koe anga ia koe tau tala noa whakonistu tone, tau tala noa whakae mawhai, lewerewa mawhai pure toko taha, I he malumalu e tau ata aina whakonistu tone moe whakala. Sovereign power. Pea koe tau alo koe ke tau hanga ue I koe konistu tone, mo ta hanga ko we I FONUA, mo ta we I koe mawhai pure, te tau hala kaka atu I he ngahi la, mo ngahi konistu tone, o ta wawhanga tuku ki he fo I se tesi, the person of the king is sacred. Koe tumu ia, koe kirimia o e fo I keke. Ai koe oku na langa mai he tala whanoa, whai ai u tālanga pe o vai a kau tālanga. Tālanga pe o vai a pe nau tutu e kolo, pe osme ko ia oku keitu pe ai sacredness ia koe mawhai pure koe o tu I mono mawhai. He na mauia I he fo I lingi toto mo I kuna. Koe tā noa mo nia. O ku whetongi a ki peia ai fo I ringi toto mo fo I kuna ke to o kitua. Ka ku whatanoa toka ia ai ku I tai kakaia, ka pusai koe ke toka mau ke na wita. Mea pe pau ke tānoa tau ia ai he koe mo oni mea ia o mea koko. Ka te whakafo ke atu tau. Koe hangai koe ku ke talanoa ke ai PALOFESA koe kauen he kupu mahu inga ni ke mahino apito ke tiktau tol ke kakai tonga he ku ai nga he hono kakano o ku loloto apito hangai koe foi konga koe na ku ke tau fa mama fai mai o ku topu tapu ai sino tu I koe uhinga ia o
o wha mo on hua whai ai he koe sino top tapu ia ke wha mo on he tau lao ke hoko koe lao ai a koe koe whuke whai konga hene taha ia PALOFESA o ku pehe he nii o ku asko he kone stuto ne o ku ihe tu I a hono pure o FONUA ka koe hene kau minista o ku nau whai ngā aue o FONUA nau responsible ke ngā aue FONUA ai ko konga ia unau pehe na okto tonu ai ke ange mawhai ngā aue ko ia ki te kinau tolu ke nau whai ake ngā aue ke kakai ko unau ihe kabineti ke nau whai ake ngā aue ka kono whoka kulahe ngahi mea ku whao he ki whai kupe taha koe ni ko tu I ko pure kau no pere ko sino ko top tap hono sino ko ia ku ia e pure FONUA pe ko ia ku whamoni hua whakatoki hoko ha mea ko halao ka koe konga pea ko lawa ke uwhatonga ngai he kupu koe ni ke popot ke whamatala ku ke whai. Io, kumare, oku asihena koe pure koe mea oku asiheni koe kau minista nau whakahoko ai whatongia ngā ue, he? Pe oku nau toka ngai, a hono whakarere ai fo I mawhai ono pure I mo hono comments, ono pure I he tui ai kere e ngā ke he mea kotoa pe. Ka aku ikai ke asi he ni a hamea ke kau no pere he kupu whawha. Ai o koe ki aha hako ngai he kupu koe nā asi ai e kau no pere, Ikai, koe ke asi ha kupu he ni ke kau no pere. Ai e whuki na whai na kau me kupu koe ni he liliu koe he wafi hongo fulu. Ai ka pau koe na ka pau koe na tānaki mai na tolo kamata aki. Ai koe kamata anga e kupu whātaha koe he tainimi. Koe tui koe pure o kau no pere mo I kakai kotoa pe. Tui koe pure o kau no pere mo kakai kotoa pe. Ok. Asia hena I he oskoe ai tui o ku topu tapu. Koe. Koe nia koe ospe koe ai koe tui topu tapu pe a hoko ai koe ia une pure I ai kere ai pe koe FONUA. Pe a hoko mai rewa pure e FONUA ka koe whakahoko I whatongia o ku whakahoko ia hono whakarere he kau minista. Pe alu le vai ai ki he se tes whaosi kua pau ke fau mai ai lao ko toa pepe ko lao whanganga ko toa pe no wharea mahino ange. I he wharearea, me he wharearea, ki he tu I ke whakamooni ai ki mo pe a hoko koe lao. Ai a koe uhinga ai a koe na kuanga ai whamatala atu. I hono tuu whataha I heni ai u se tesko ia, koe uhinga pe he koe se tes uluaki, koe tu I o ku topu tapu pena ko swa matala atu e uhinga ko ia. Mahalo PALOFESA ku mahino pe te talava pe te au ga foi kupu hoko. Io koe kupu hoko koe ka paurewa koe kupu whani maa ia. Koe ka paurewa e halai tui. O ku te eki ke taha walu ai alo ke abrinis kalau ni te kai ke whakalao ke taha walu. Matuwha koe tau taha walu. O ngofua ai ke hoko ea koe tui. Ai koe tahine kuin foko kun salo tena I tau taha walu I he hala koe ia ne eki a tupoua. Ai koe taha hiwa taha walu pe ia na alo e tahine tahiwa nonoa. Pe hala ai a tupoua he tahiwa taha walu. Pe whakanofo ai pe tahi. Ai te kai ke aha, ai koe mea koe ni ka paurewa e hoko ha mea pehe. E whiri rewa. Isa e whakanofo rewa ha tu I le ore. Prince Regent kene hanga o whai ai
o hu mai ke whahoko whatongia ko ia kai o rewa ko tahamalu ko whaka komisto hange hane hau koe o hingoa resi sita i hono talasiti isa koe koe resi hingoa talasiti i hono whaafarea i he talanoa ke hoi ki no pere ka koe ni fokia koe hau o tu ile o reo. Kai o rewa ko tau tahamalu e ea. Aia ka pau na e hoko mea ko ia ki e taini kuin ko kun salo te ka tau pehe ka pau na e hala tupo ua ea tama atu i tupo ua sas tupo ua o te kai ki e tahamalu na e mei whakahoko ai ai fo i kupu ko ini. Ka na e hoko pe fo kia mo ne hoko tonu pe mo e ne ko tau tahamalu whanofo ai pe ko e kai ne na ko unga fonua ko e kuini ko e tui. Ka kupau ke whai o whatatau ki he kupu whaano ai a koe kupu hoko hake i lao. Ahono ai koe a tui reo reo. Whanofo tui reo reo. Ai e kone tū anai koe ia he ni o tatau pe ia koe ke aha te liu ia i he mea koe ai koe kupu whaau ai ia he ni. Ai e kone tū o koe ke te aha mea ia liu ai. Ka konga kono whakanofo, ka pau te ke tau taha walu ai tu i. Ai o ku tau wakai koe ke historia ko os hoko nai i tonga ha pekia tu i o te ke tau taha walu no alo ko ke whakanofo, ai plinis pure, ai plinis kalauni, o peo hange ka tau te ke hoko ia, O te ke hoko me he tau hau mea tau wahau sas tu polaki. Ku te kai ke hoko. Te kai ke hoko pea koe hala koe a tau whahau tupo uaki ea kono moko puna wā foki ai koe ase ana e hoko tu i hoko sas tupo ua nea o stau whakalao pe ia na e o mia me hapai o whakanofo na e nofo hapai io koe mea na ai au te kai ke hoko e tonga o slahe ne hoko ai hingoa tarasiti pe he hani i hingoa o uhou i kino pere ko te kai ke hoko ke tau a koe tu ia he ahoni ia koe wakai a kuia ko lahi ai u laine mei he laine tui te fito me ne hao me tahene ko kunsalo te pea mohono ongo alo ko ia ko whatawhehi tu pere hake pea mo tau whaautu po wha pea koe ulai nea o kutupu mai me ai he kai ke tau toi hongea tu i tau pe te tau toi tari ki a hai ke aluhake tuku ke he pe ka pau makatunga foki i he finangalo ke ai tu i koe ai koe o kuteu ke halaka koe ustala ka pau foke ko nistu to ne o mea ko ia ai u fonga e ha o area e o ikino pere po ha o ke fare area po ha o ke pare miao ka me no fo ke ta fa ke o ikino pere ka hoko ha o mea pe ka hanga ko kulave ki mua ko simo e mane nai ula he o pito e ula nei koi ke tau to ho ngea tau to Kai tau toi kumi ea hau tau tō uia. E lava o ai e tu i re o ia ke hoko hake ai prinisi kalauni ki ke au taha malu. Ka koe ai koe ke pehe ke tau toi kumi ha ea he kui kai ki aha ea ke tau toi mao tau tole fo mea koe a kula he ulaine ea ai. Koe. Mahalo palofesa ko tu e lava pia ke ta hoko at ke foi kupu hoko ke ta whaostea ke ta POLOKALAMA au ni. Io koe kupu hoko koe ka paurewa kupu whaano ke ta whaosea ki ka paurewa haerea e tuia ha whanua muri. Pea oku whakalao ke a te ia e marmale ko ni suto ne ke ne hanga o whakanofo ha tuire ore o whakataimi. Tuire ore o prinis le tu fare o tu fare o whaire mahalo wha. Aia koe mawhaia o kutala maia i he kupu whaano.
Koe. Ka pau rewa hala I tu iu ne to e whamamawhai mai pe mea ne asi o runga. Ka pau rewa hala I tu iu te kai ke taha walu ai ea. Ka pehega ai Pirinis Kalauni. E whakahoko rewa e pare mia mo kabineti te nau whakataha rewa. Ka koe kau whafofonga e ho eiki no pere. Te nau pāloti rewa o nau hanga o whiri ha tu I whakare. Tu I whakare, wano whakare ai. Koe. E ne whakare rewa e FONUA I he hingoa e tu I ka o rewa ko hoko hake ai Pirinis Kalauni pe koe ea hoko ke tau tāwalo. Aia koe fo'unga ia koe whakatapau mai e kupu whaono, ai koe oku tala noa mai kia kupu whaani mā ka pau e whiri hatu I whakareo, e whakatatau ki he kupu whaono, pia koe fo'unga ko pau ke whiria e he hoi ki no pere. O tata ki he pare mia, mandu koe tā noa whoke nia koe pare mia koe no pere pena pare mia. Aia koe whare are au tā noa pe he kai ke kau kia kau whawhonga o e kakai ia. Pea ku kai ke uilo au ke tu e aho ni pe ku kei pe he I he e hae kupu koe ni ku hiki mai kia e kupu whao no. I e aho ni ka koe anga ni koe tala noa I he taha walu whitu nima. Nalo mahino atu pe ia tonga po mai. Koe. Ka ke wakai whanga e nā e mea koe nā Koe. Kuna tau whaanga pe whoki he PALOFESA I he taimi koe nei ke I he talonia to pouwha, tātu o lahi ene hanga o whakanofo a Princesi Pilorevu, ko tui whakare o ia he ngahi wholau ki tō pureanga, o lahi au pito ene tō whakanofo a Princesi ke hoko ko tui whakare o tonga, pe ko tui ku o si maheni pe kakai he fwoi konga ko ia. Ko konga heni o ku hange o ki matai wale ai kau tam li liu koni I he wafi honga fulu. Ko kai ke nauhanga o to'o o ai ke mahina fwoi konga koni ku ke tala noa mai u ke whehui mai. Ai e whoki u asi hena he kai ke kau I he whakataha e kau whakafofonga I kakai. Ai e ku aspe whokia e whakataha rewa e he pare mia pe koe kabineti ai whare area. E kai ke kau ai e kau whakafofonga I kakai. Ke nau whiri pe pāloti ko hai e Pirinis pure. Ka peka pau ke si e Pirinis I he taimi ko e pe kia e tui. Ka koe ni whokia ku talamai kai ke kau e kau whakafofonga I kakai. Ka koe kau whakafofonga ene kakai o pare mia mo minista he kabineti. Leo, aia koe me aia maho inga ho tānaki koe ane to ton whoke li riu. He koe mea koe na whai hono wheliri wake al koe nie wawhi hongo fulu. Aia e malawa pe ke tau pehe, koe pare mia, koe na utala mai mo e kabineti, o koe kau pehe na kabineti he kupu koe na? Iyo, I he whakarea koe ni au nau pehe, ka pawe hala tu I lolotonga ke isi hono ea, te ka kato hono tau hongo fulu maa walu, pena I kai tene whai hatohi tuku pe ko hai na ne whinangalo ke Pirinis pure I hene keisi si hono ea. Iyo, koe poini maho inga ia, o ku uhinga hono whiri ka pau na te kai ke ne tuku hane tohi tuku. O sai ho tānaki mai whai poini, koe heku aspe mo ia heni ka na te kai ke waia. Hoko atu tonga, hoko atu kata. E whakataha rewa e he pare mia pe koe kabineti ai whare area. E I kai ke kāwai e kau whakafofonga o kakai. Pe te nau whiri aki ai pāloti pe ko hai e Pirinis pure. Aia koe fwoi konga ia ku... Iyo, hena to tonu ia ke ai ke mahino ka ku... Mahalo pena utokia hano whakaiki he lao tonga. He koe pare mia ia o ku ikai koe eiki no pere he ahoni. Pea koe kabineti o ku ikai whakangatangata ki he eiki no pere. Pea koe... E kai ke tau ilo pe koe pe anga whakawhewhe ka pau e hoko mai he ku... He kui kai ke mau mai he fo I liriu koe na e konistu tone. Hena e os mahino e alu o ia e pare mia, tau os pare mia pe wawhi hango furu mei he kakai o kui kai ko hae ki no pere. Aia koe me aia o ku whaafofa e tata noa mai o ku tahanga o hake.
pena e whai pe ki ai ha mea ki ai kau tufunga fonua Sao Paulo e aha ko ia, ka aku asmaina e ikai. Tuku kehe ka pau ka ngahi lao kune hanga whakabete mai ai fo i ka e mahino ta e matala mai ko ia ai fo i tuu ai tala noa ko ia. Palofesa ko hana hanga i tau konistuto ne ai tau mua o ku kai ke loto ai ke whakakau e kau whakafonga kakai ki he pāloti i koe ni oha prinis pure. Koe whaunga pe iau ngau e aki i he konistuto ne he ngai kupu ki mua pe koe. Io koe na e o si hoko e mea ia ke mea koe ni ia he whiri mari koe a sastupoua. Koe. Na e whai ai hono pāloti i pe ko hai e whakapapau i henai. O atu he whakatu, o atu he whare ai whewhine ke taane moia, whiri eia whewhine ke he ange koe whakatapu. Koe. Ai whehu koe ai tahini ko kunsalo te alam nia vei ongo. Na e whetokake ai whare are a ia na e hoko ai mau ia i tonga e mea ko ia koe whetoka. Ka koe hou e iki, hou e iki no pere. Koe uhinga pe koe o ku ai pe he i aine ai e tau whaahau, he ko kinau tolu e taki o e fonua, koe kau taki a e fonua me ngā hilai me hou e iki mo lai ne tui, he na e kau atu pe kau whawhonga kakai ka nai, koe fo i whaunga pea o tonga, koe ai ngahi mea ke tala noa i e haa, koe ngahi mea ke tala noa i he kāinga, o koe ngahi mea ke tala noa i he whaahinga, o ku iai mea ke tala noa i he api. Koe i siu koe ni, koe mea koe ni o tala noa ke ai e kupu whaono, ai koe tau tuu pe kono whaareo mahino ange o kupe. Koe mea koe tala whatongia, koe mea koe tala alofi, pa koe mea koe tala hau. O koe mea koe tala whatongia, koe ka uru motu a pea o i ngāhi whaahinga, o i ngāhi laini. Koe tonga, koe lafitani, koe ha. Po hiva, koe ha, koe uwhaahinga, koe ha. Ko nau ngahi uru motu a koe tala whatongia. Koe mea koe tala alofi. Koe tala alofi, koe kau hou eiki no pere pea me nau kau matapure. Koe. Pea koe arewa mea koe tala hau, koe tu ia mo ene hou eiki no pere. Koe. Koe arewa mea o tala noa i pe e tala hau, koe tu i mo eiki no pere, koe mea o tala noa i he eiki no pere mo ene kau matapure, koe mea o tala noa i pe e he ngahi uru motua. Ke whatonga? Koe. Ke whaunga whakatonga pi. Koe tau hau koe ke isiu koe ni koe mea ea ke tala ngā i pe o eiki no pere, ai koe uha aia, koe tala alofi ia, isa koe tala alofi ia, e koe whike a hatu ia he tai mini aia, alui fo me tala hau ke tala alofi, ai koe mea tala noa i pe o eiki no pere, koe ulu ia uha a, koe uha a pe ia, koe tala alofi ia. Koe. Io koe tau, koe fui mea whakatonga pe ia. E la wape ke whaanga ia, a honi pa pehe o ku halaka koe, uhinga ia koe o ku whaasi mai ai e fui mea koe ia. Koe. He ko nau tolu, ai kau taki, ko nau tolu me ngai tofi apa koe kakai, koe ka whafonga kakai, nau antai a nau tolu e, hoi ki nau pere ko tope. Ngai fonua kou koe kia nau nau pere, nau antai iho nau kau tau hi fonua. Koe. Neongo ka pau nau tofi apure anga. Koe umea koe ia, koe ne mahino koe ka tau tolu te tau ilo ai e anga, ai uhinga na e tuho ai ko nistuto ne kia. Ika kumala pifoke ke whaanga e ahoni e whainga whakau koe ke ai ke tau tatau e mea koto ape. Koe. Ka koe tui mahalo e tonga koe kulawe atu ke wheu i koe o ke o mai, ka pau mahino ko ape i kai. Koe whakaukau ia e palofesa, mai e ku tokoni mai e taha koe ni koe neri i he tau tala noa ahoni, ne tala mai koe ngā koe o kumaoni o pito whamatala ku whai, pea koe manatui pehe kakai koe o ku kalasi tolu e tau tu uhe society, koe tu i me ho eki me kakai, pea keki whia mao kakai ke nā ukau hono whiri e ai ho eki pa me tu i hange koe whamatala koe na ku ke whai, koe tala alofi, koe mea bea ho eki mo ne kau
Mata pure. Ka kou tui koe lava ia e ta polokalama he ahoni. E o tui ku lava te ta ngahi kopulahi he ahoni. Te ta te foki me pehe wika hau ke ta hoko atu pe tau tala noa i he ngahi kopu koe ni kone stuto ne ka te o atu ke whama opo mai PALOFESA. Malo bito tonga, ka kou fia lahi i he lawa maene ta hao pe me kupu whaua, ta maene ke kupu whaono, pe o putake i whanonga pe i e tala noa ke mawhai, mo mawhai pure o e tamatui. Pe hange ko kulawe ane naiu ne whakamahino mai ai, ukupu lahi koe ni, e ne hao me kamata o e konga ua e koni stuto ne, koe talu e tau tānoa mai me tui, me kupu tolu. Hao eno hao mai ke whaua, na tangata he whaataha, kato e hoko atu he whaua, aluen ki he whaono, whai ke ni manoa, kau kei tānoa, peke tui ka kutangata i he whaono. Ko whamalo lahi at ka te koe, i he whakatala noa, me ngai wheui, whamalo at ka te moutolu, mo kau mai, mo tānaki mai, mo ngai whakaukau, pātolo ake ape, tau wako kotoa ipe, tolo ake ape, mo tanumaki, mo whatupurekina, i tau ilo kotoa pe, ku heku ikai ki ahatate ne ilo e mea kotoa. Ko kia e mea o ko ilo, koe mahu inga e tau polokalamani, kia e mea o kia ilo, pea ko ho talanoa mai, mo vai mai, tau whia ako aki ai, o whatupurekina e ilo, pau ke, o koe kia ha me aia ko tupurekina pe ilo i hataha pe i te ia. Ka oku tupurekina ko e whewhakawhetongi aki mo e tālanga, mo e talanoa, mo e popolabe, mo e hawhua ano ngahi ui. Ka kou whamalo, mo mea, malo bito tonga ko o whalahat ka tato ki hoko atu. Malo bito e PALOFESA, malo bito e polokalama whafofa koe whahau ke ahoni. Ta toki whelo aki i he wika hau, he ta polokalama hoko, o whatu ke te koe pa mo e whamiri ki hena. Malo bito, o watu. Koe lawa ia mo polokalama koe ia, koe tufunga whanua alo au, ai o ku ma whahoko atu pa miheni, pa mo PALOFESA, SIOSIUA LAFITANI, pa me kenpera. Pea ku whamalo lahi atu ka inga, homo mea mai ki he tau polokalama koe ia ahoni, whataunga pēna e ongole rei atu ai polokalama koe ni ke te kimoutolu. O ko ilo pe ku toki ai ni ihi te mo o maha mo ngai whihui e lava ki tau toki talanoa ki ai i he polokalama ka hoko ka o ato e pe whanki i whamalo koe ni ki he ni ihi koe ia ko nau toko ni mai ki hono sponsor koe ia e tau polokalama lava ke i whakahoko atu e tau polokalama pe mei heni i he wike kotoa pe ai au ku kei atampe ki te kimoutolu ke mo whahoko maha mo ngahi whanongonong, mo ngahi tuua ke lawa ke o atu he tau ngahi polokalama kotoa pe, aia o ku whahoko atu pe miheni, ke inasi ai pe mo ngahi pōnau kāinga. Kai atu mo e whakamalo lahi koe ni, ki he kautaha koe ni koe South Pacific Loans. Kautaha koe ni, ai South Pacific Loans, Starek Tupou, pe mo South Pacific Loans, aia koe Fia mau no kotoa pe i Nusilani ho tau kainga tonga. Ko South Pacific Loans ko foloa o pito a e nau whai whatongia i he malae ko ia o e finance. Tēnau lava o toko ni ke te koe i ho o fia mau no. A ke au whitu taki e whika telefoni ko ia e whakamoui. Noa walu ngeau, walu, hiva walu, walu. Noa walu ngeau, walu, hiva walu. O ke rea ki a Starek Tupou, ki he South Pacific Loans. Ko e Faustina Construction, whamalo lahi ati ke tingi nau tolu, i he toko ni ku whai ki he tau polokalama, i ho whemau ngā ue kotoa pe whakalanga i Amerika lahi. E lava e kautaha e Faustina Construction o toko ni ki a te koe. Walu noa taha, whaua nima ono noa. Ko e None Kiti Cover Trading. None Kiti Cover Trading, ko e cover tonga eni, ai family lisa lau, whatau etu i Nusilani, te ke lava mau atu ia. Kona, pea maa, pea toe, ifo ki hono inu. Te ke lava whetu utaki, ki a lupe, i he whika telefoni, ko no wataha, no aua wha, hiva taha, ono walo.
no wataha, no aua whawha, hiva taha, hono valo. Tau adaina freight. Ke tau adaina freight, te ki lava o te nau lava tokoni ke te koe, I hao fia mauta, ke ave ki tonga. Whainga whetu upe te alaba ave utaki wawau, ave ki tonga tapu. O kua I foke na ungahi container ice o mai pe me wawau, pea mo tonga tapu, te ke lava o whakafolao mai ai, ho o mea kai ki New Zealand. Whetu utaki lewa ki he tau ataina freight, ki a se misi tau ataina. I he noa ua taha, ua no taha, fitu nima, tolu fitu. No ua taha, ua no taha, fitu nima, tolu fitu. Koe wharekoloa wala koe ni. Koe kautaha wala koe ni, koe pagefishing.co.nz. pagefishing.co.nz. Teke mauai ai whahinga wala pe kia ki modolo ho i ki whawhine. Telefoni mai ke telefoni koe na, noa ua taha, noa tolu ua, hono tolu, ua. Peko hu peke na website. O ko asia du, o ke mamatai iha whahinga wala pe o ke fia mau, tatau te fieto ki he tau wala whakapolinisia, madalai a kau me hafua e ngahi teu koe ia. Teke lava mau atuia, pia mi he website i a kau tahani, pagefishing.co.nz. Whakao si lewa koe kautaha kawa koe ai offer kawa. Koe kautaha kawa eni I Amerika lahi. Teke lava o whetu utaki ke teki nau tolu. Koe kawa koe ni koe kawa tonga, ko osi pē ke ti I atu. O ku nau deliver e nau kawa ki Siamane, Falanse, Britania, ngahi FONUA I Europe. Pea mo Amerika kotoa. Kau ke fia mau ke ota hao kawa tonga I Amerika lahi. Te lava o hu ki he website I kautahani, koe offerscover.com. offerscover.com. Pete ke whetu daki he telefoni koe na. Hiva taha tolu, ua fitu, noa hono fitu. Hiva taha tolu, ua fitu, noa hono fitu. Pete ke lava rewa, o whatawa tuai hao kawa.